Kwape erare kisililo apugan angini district akere ainumunuma paranangor edauno sinwa kwapu kere e district alokapele biong nesia buito jokai toloto nukech subanano anyara unito sengare no kolwe gelegela ko district had ne pepe kanatarai boisha cheda egeuna bere ina petanu kede paredi era ine peta yo sawani kanyapelo aparan. Jacinta atuto agwekinitona ngorkoto mairabet ko districta ngesingin ejai manie paredi koto masuban koinerike atuto ngese abuki ningi tungalu kopekwana abuanga kinose jepi kitoko balebe erai kesia yautu amwanis na kopekwana alai kinoredo amwanis genetes kere kopana affecting ata Uganda kere affecting ata kwaksine kere no gelegela la subano boina koni rana aina kinona kipi aina kinoni chori aina kinoni boroko kere lo akwa konyoni lupelu nesi apotu ara go nesi muna kiran itubononi kito cheo na toto cheo na matapali so idumundo jobonebe elota purunguni kuju igaliori eponitile tepetarido abuna ilibina totomo yi ebuendo abuna yaune sito teteresi pedorata iraikin teterara ija ili tuborata esdoja iberele polore Isiriangunit narai ko reporter nepetai kitolwe de parito si milionini tomna kany etwani anari akwapok na ko Uganda angini karu kwape kajare district ay numunuma paranangor atutongesi abale be ejaingesi teoriti ay gangita beru ko waitin lwe gelegela iwanijo ay nyichirabu eriyo madelo ka Uganda National House Survey itolo do karulo ilukumini yare kediuni otoma akwatat akaisara lukanyare percent luikali akote so kesi ngare nikitosa ngor ni dumuni jobe angorono ajasi keda idingosha mi punoi kesi nesitolo sete aina peta okali akech kesi nese wanyunete bebiebe jaratariduwe kesi nese jenete bebiebe shomatariduwe aindingosha mi torutos be otoma akwatat akaisauna lukanyauni mamu esio mitos ikonine mama jatara pedorosio no airum alupo engo kama tito Jacinta abaitengo aitor aikeon angoro kalia abaitinga bunere aitoro osako sarabato gurupu nukus anaikeon eso aina peta no apolo kalia osodi kwenye tena ishanikine so ponelo lo isubu saere kwenye Teddy Aliano nairai agirigira na peti kotoma Women's League ko districta ngesi abuki chora kangoro arimariti kileko kech ekoto jajel be joko paberu asala kini jai kwapne kilo kit mamera ibone bali numunumana parani na ngor nesali mun bone bai na no na pedoro shokiere kwa paberu mam orawa beru ne rai submissive ejangorongun no mameri matos ketekilio ne peto norosi bala iteng bali tao opea muchalan mamo erai borene jok yaso na ngor no pele kisi ai giri ketekilio anu SID dish lolo nyomi janeo kapele biong abanga tomokale kon lolo toke da kirot na yosi jo ai to somo tomokal isamaija business ojenesa walo jana kina jokile likon e district alokapele biong ngese diopete kope kwane jaye poloi advocatate no kujunoi ko waitin lwe gelegela ageunu ne tiakunere koto mamuria erai okarlo ilukumnere keditom na kanyoni Francis Akorikin ngesi erai apolone cholongolo kanyet oni keri jeni be idumuno le district lo 2021 kape ngarno kuluteja ajau kisane japu ganana jayo kau na jayo kape wagu apola domu tikapun luabaka IPDM luabapu gano kiri yuka koni 5.5 billion otomokapu nangun 30% of that money was meant to be given to women. I want to thank government for having given
amengara kinangor anwado nakira tokali lo chalo apola do mutikapun from Ministry of State Affairs lura pota kola isi itela apana libo kile sujai ne kerebe mame bisu loka blenga uta bongo kwa pe uta lo se kuju age unaje unaswa mkape disu ikwa kiro nuisoma noi walitosi ebone kamuta peru toto mokalia kwa pani nero nane yuara kapele biong anyo una chinga papa alito Kope kwana i district anali moriari tokata kui soroti kapele biong serere kesia dautu ainumunuma paranangor koteso Kanuka TV East Alfreda Tuau ko district alo kapele biong.